Good day, good vibes, cause God is good! So, ayun guys. So, panibagong araw. Panibagong video, At syempre, panibagong mukbang na naman! So, ayun guys. Meron tayong Jollibee dito. And meron tayong family spaghetti pan. Tapos, meron tayong 2 pieces na burger steak. Tapos, dalawang chicken joy na breast part. Breast part ba? And wings. Ayun. Isang breast part tsaka isang wings. Mix natin ng maigi. Yun. Yun. Oh. Kain po tayo. Ayan. Tubayan nyo kami guys. Tapos, spaghetti. Kain po. Naman kami.
Kain po. Mm. Mmm.
Sarap. Sumabay na kayo guys. Last part. Balat no? Empty. Spaghetti. Mana? Last bite. So guys, hanggang dito na lang po. Sana nabusog din po kayo. Hindi lang po kami. So, See you on our next vlog. see you. Bye-bye. Bye.